90% za advice ugenda ukura kuri internet ni ibinyoma. Ibinyoma internet yakwemeje ko ari ukuri kandi ari ukubeshya. Ikinyoma cya mbere ngo natural product ngo ni nziza kurenza ngo chemical product. Amazi ni chemical. Amazi agizwe na hydrogen na oxygen. Ushobora gukoresha natural product ugasangana na preservatives zirimo. Ko preservatives nayo ni chemical. Ugasanga uwo muntu kubera ko yiyumvisha ko ama chemical ari mabi ntabwo yashizemo preservatives muri ayo mavuta. Kandi iyo amavuta atarimo preservatives ni ukuvuga ngo ushobora kugira fungal acne. Acne za zindi zitavurwa n'amavuta. Ayo mavuta yajemo amabacteri, ayo mabacteri aba ariyo yangiza uruhu rwawe, aba ariyo yagutera icyo kibazo cy'utwo duheri. Ikindi kinyoma cya kabiri ngo oil skin ngo ntabwo ikenera moisturizer, ntabwo ikenera kwisiga, ngo iyo wisize ngo amavuta ngo aba menshi. Hoya, ahubwo iyo utisize uruhu ruruma rugakora amavuta menshi arenze ayo uruhu rwawe rukeneye, bikazagutera kuba wazana ibiheri. Ikindi kinyoma ngo iyo routine yawe irimo product nyinshi ngo nibwo ubona umusaruro. Hoya, ushobora gukoresha product nyinshi imwe ikajya ikinega indi. Niba utari umupro, ikoreshereze product z'ingenzi, actives ugenda uzongera muri routine yawe gake gake.